Rutinitas uput-upute binor kit ngumpul nyawa nganti beres-beres omah guys. Kene mbek tangi jenawake pada lara banget guys. Lanjut buka kikorden karo jendela gue egin petang guys, sekitar jam 5 lebih. Rika pada tangi jam pira guys. Anu wingi prei siki sekolah kan dadi rasane jan awang-awangan banget, terus prei ku ijik-ijik kontangi gas iki mblegiduk ya guys. Lanjut ki nyotak gugah anake lanang kontangi malah turune nang jogan guys jen. Lanjut ki anak wadon juga tak gugah guys lah wong wis awan. Bar kue inyong lanjut beres-beres nyapu omah disit ya guys. Soalnya nek urung disapu rasa-rasane diambah kue ora nyaman ngeres kepriwe guys lah pamaning akeh banget tai guys, tai tikus pada gigal kang dhuwur jen apa remblegidik banget ya guys. Lanjut ke nyapu kamar ngarep guys, kamare anake lanang delabai wis padang jimbrang kayak guys jen. Lanjut ke ruang tamunya juga tak sapu guys. Alhamdulillah pekerjaan beres-beres akhirnya rampung juga ya guys. Gue wis padang lah pergi lanjut garing ngurusi bocah pada sekolah.